Makiria maruti wira 100 kuma kambuni ya Songea Santo irehetwo kandarathi ya guthondeka ithererio ria mai ria Kirigo mwena wa Gatanga ni maigite miro yao thi. Aruti wira aya maugite kambuni iyo ndikoretwo ikimariha mishara yao na ni ikoretwo ikiagarara ihoto cia aruti wira na njira ya kumatigithia wira hatari na gitumi. Ni hakinyete handu hangi ona ni ukuhiya kunina contract form yaku agakuracimisa uthie rutha wakea hinya ugicoka ndikindu gathie nakio. Ni maugite ni mehariirie guthi na mbere na wira wao angikorwo kambuni iyo ni gutia kandarathi ciao o undu umwe na kuhingia ngirimiti iria mekiranire matanambiriria mawira mao. Na sio kwamba tunagoma, ni ile kitu tunataka ni haki tendeke, tupewe pesa yetu na tutaendelea na kazi. Sisi kazi ndio inatulisha na hii project ndio ina supply maji mpaka Nairobi. So tukiweka tools chini ni sisi wa Kenya tutaumia. Sasa tunaomba tu pesa yetu tukilipwa tuendelee na kazi na watu wa Nairobi pia wafurahie maji kitoka hapa ni maji masafi. Ni maurite thirikari emateithiririe na igirire. Igeria ria kwaraniria na murugamiriri wa tafarira iyo ni riraringire ihiga. Girifotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mwihaki wa Kamau.